Yanko Asante Akyem agogo bodio ene enya asem ketwa ye ka bodie pa organa asese yehunu mantama na kuro modo eche Asante Akyem agogo na bodie kwafo wo ho ena wono baban se bona baso pene kurade na hyeche gine nsire ne adan a omse aban na dwene ho ehun se wono bre na obedo ate na bibire no nya babi odi bigu aton de ene na eno no wano mpo ankeye ene yi wo frase esi dwakese e de ama matre o mahiem na bodie ne so wado na bibire mpa Piafui, womubi etimi di wonfudie no ekọ emia bi etwa oman ho ahia te se Burkina Faso, Togo, Mali, ene emria foforo na bra so afọ hwa Asante mantem no so ekobie dwa foforo a wese medwadifo no ano no ena wonum editu dwa se kanibi na bia wonum di dwa no ehonum so a ne senti na edwadifo dodo na entumi medi dwa wo honum na akoso atawia eye brode ahema woni amane boni etwetwe nkomo enokra edwa idie na na do aye bia maye eda na super se sufre no ofa edisi so no be sidwa papa bi sei ama ago yenim sede aka bia ka bia gravos ni ade enche kra de beba enkanea e wa hagan yenim se kwa no so nyina da o man kanea baso 7 preduas o amaye police aye hu se police for dan ho o my office be bia betena minim se enche ye be se enkrofo anyame ato mo nsem kakra se o meboa yedwai na wampani nso minim so de ne ho bagima ma yedwai wabesisi stores aka ho ama ay krabehwe edwane de yanya ne se o mampani se yedwa no be bia ewo no esua o ma yedwa ampa wadi ano ni nyina mu no Asante mantem suafo ene amane boni enkomotwetwe mu no ene odi tu dwa se o mampani esinkete se enwuma hodo a wahyasie nyina no obewie ne nyina na de mfaso pa bi abre wo manfo baabi na omde body ngusi se o mahu se hosa nti omo akohwehwe baabi foforo a womo de dwadifo no yedan ekoho na womo apart from body no womo de jenifo no so ekoka ho nti ombe lorry terminal kakra enso ho na womo de supporto say adwadie no yesan hwe one district one warehouse mo so womo boso ni ade nyina promo ha ene importem ha nyina no womo problem with electricity yeta dundum nkania ewa ha ewom se ECG for no so problem na no ana o ha na no nenso no omo amiate ase se enya de a ombetimi amena kokora che se ye substation ewa ha nyame ncha de ECG for no approve substation ama Asante Akyem agogo for nchen hwa na yesan hwe fire service for office bia omo asidi ama womo omo ye bi aka ho omo de fire tender ebesio